ئاگربەستێکە بێ ڕێککەوتن حتا کەنگیە وان پرسیاران و داهاتوویە vê ئاگربەستێ بگشتی ئەف ئاگربەستە دەبیتە دەست پێکا ڕێککەوتنێکی دنابەرە ئیران و ئەمریکا ئایا ئیسرائیل گەهشتە هەدەفە خۆ سەرکەفتیەوی شەڕێکی بوو ژێژۆیە هوشنگ باوانی شرۆڤەکاری سیاسی تایبەتی کوردستان 24 پرسم ئەوستا تو گەلێک خێرەتی کوردستان 24 ئاگربەستێکی دەست پێ کرد ئەو شەڕێک و داهاتە چاوەڕێکردن گەلێک مازم بیتن بازنەیاوێ بەرفرەح بیت وڵاتێندی بهێنە بینێچێکی ئەتو ممکنە بکار بێتن شکر بۆ خودێ ئاگربەستێ دیارە گەهشتە خاڵێکی دوماهیە لێ بڕائیاتە ئەف ئاگربەستە دیا دایمی بیتن یانجی ممکنە دەمکی سپاس ایمان خان بۆ vê delîvê berî nihajî li ser her ser babetê cengê Îranê û İsraîlê me gelek cara rûnvekirin û şirovekirînê li ser dayê ji destpêkê min bîdayetê got ev şera ev cenget mabeyna İsraîlê û Îranê da navê cengê rêkkeftina yani şereke ji bêxemet rêkkeftinê dê hêta encamdan da rêkkeftin çê bibît eve hedefê çarçîye rêkkeftin mabeyna biz İsraîl û İranê çê bibît nisbet Îranê û İsraîlê ev şera çê bû da rêkkeftin çê bibît eger ev şera neçêba çê dibît rêkkeftin wesa bilez an wesa rast e rêkkeftin mabeyna Emerîka û İranê da bû belam ya girîngtir ew ku rêkkeftin mabeyna İsraîlê û İranê da çê bibît da kêşef şêwekê rûn û aşkira bête çareserkirin ev nisbet şerê İranê û İsraîlê ama nisbet Trumpî an nisbet Emerîka xasan şexsiyeta kesatiya Trumpî ez wesa bû çim ku Trump yê şerê nû bilê dike yê şerê hindê dike dike belkû va şer çêkirin û şer û aştiyê û girêbesta û îtîfaqata wê diya belkû destkeftê nû bilê wekî mirovekî aştîxas bête nasîn di dîroka dirêjxayena Emerîka da lê dê em çaverrê bîn karê ev alozê ew ê diye gehenekîrê rastî her serpirsyara cenabê te agirbest ek şwa qonaxê hestiyara di hemî şerê da qonaxeka hestiyara giring e di cengî da lazim e pêngavê gelek hîr bû pavênê lazim e tesrîhat bêne rawestandin bizav bêne rawestandin sosyal medyayet her du tarafa bêne hêwirkirin û aramkirin da ku qonaxa duê bête qonaxa rêniştin ser mêza guftugûyê û xelkê evê miyangerî jî dikin ekîd di va roja da dê dewletê miyangerî jî kevine mabeyna Brîtanyayê Fransayê Almanyayê ku eva jî gelek hîmeta dikin ev agirbesteka wekî em sehdkeyne em nêzîkîn em wekî Kurdistan wekî herêm wekî Iraq nêzîkîn şerî da wekî em sehdkeyne mutabeetkeyn pîçeka şilûq e pîçeka mehzûz e ya lerzûk e pêdivî hindê ku xoragiriyek bête kirin pêdiviyên e ku dan bi xwe dagirtinekê bên ev her du welata bi xwe da bigirin belkû ez dibêjim belkû agirbest çîta qonaxa duê ew dî ku ew jî qonaxa danistandin û guftugûyê ye û muşkile ew e hemî guftugûya da hemî we dibêjin şeytanê tefasîla da şeytanê guftugûyê nihêniyê da et wêrê da dibin pa eva û pa filan nokta ev xala ev ya giriyek em bizanîn hizreka dijî bikeyn bêjîn dîv ev cengê piştî sedeyê bîstûyêk serdemê nî hatiye xemîn cengê herfandina nînin cengê Tramjî we gotî navbirina rejimê hereşeyeka mezin el hemî navçeyê çê dibît mesela ez bi nimûnê dibûteynim Ukrayna û Rusya êku du naherfînin belam li êku du lawaz dikin bêhêzkin taqatê eskerî zeîf dikin imkaniyatê tindê wel wa welata dikin ku rîn nexwarê li ser wextê rîn nexwarê li ser mêzê guftugûyê kêmtirîn mav bêne qanekirin bêne yani rêkeftinê li gel êku Mamosta Hûşang gelek bisyarê tên derheqê roja duwazdêya ragirtina şer serkeftiye vî şerê kî bû her sîfetekê dî jî divê şerê vî serdemî da serkeftî têdanîne rengen û ke îran bi xwe ahenga diyarênît bêjît em serkeftîne ew ê dîkir û me em şiyan bergiriyê bikeyn em şiyan miqameta mezintirîn çekê cîhanê bikeyn hêztirîn hêzên cîhanê bikeyn zilhêztirîn cîhan hêzên cîhanê hatine me em şiyan xwe rabigirîn belê qurbaniyeka bê heciya dayî
باشترین کوادرت وایت عسکری، باشترین زانایت وایت اتمی، باشترین دکتورت وایت خسته، باشترین فرماندهت و بونا قربانیه و کار ساعتی و شرچه بوی. اما وقت سرکفتن او تو سرمیزا گفتگوی دی چند سرکوی، سرکفتن او تو دیپلماسیت خود چند شی. بلام جناف برنا یورانیوم پیتان دیا ایران نه تا واتیا سرکفتنا اسرائیل و امریکا. بس کید بیت هات یشنو. بله. شواب بسیاره کمروب جه گمانه ایشتا. چید بید دامز راوت و چید بید ابو چونامنا. چید بید دامز راوت، چید بید مؤسسات، چید بید اكو بين دربكا مزن مؤسسات دامو دزجين طهران كتبن حتى يتناويجي بس كوجنوب شر از شيم بيجم شر سر اويدي تشيبو سر فوردو سر وزگه فوردو تشيبو اساسا چونكي وزگه بو ايراني گلك شانازي بي وزگه قلت خطا الصوره و گلك و البن سيبرا شر ريكفت النامه يا شر خرابت نف دولتي نهب بو دامزران شوي كني هني بو دامزران وشانازيكو بحد بيتكر بل دمي مثلا ترامب يقولي از بيجم اگر زيركي و جيريا بيتو نبا افروجم نشان ريني نخاري بيجن گريبست الشر راوست هاستا هوشنگ درگه دانستاندنان ممکنه پشتی و اگر بسته بهت وکرن راستا خوب بین تل افیف و طهران اوا پرسیارك بومن يعني بومن جي پرسیار بومن جي هزرو خود بي موضوع داكري يا گرينگ اوا يا گرينگ نه اوا كو امريكا و ايران پیگورین نخار يا گرينگ اوا آیا اف شرع لو من نوفيلين ابو شر ريكفتني شرك لازم بيتا انجام دان دا اتفاقك شي بيت ما بينه كي ما بينه دو او دو جهات متناقضة مباشر اتراستا كو ايران اسرائيل بله گرينگ او كو اورين نخاري بيكبر گرينگ او انو كا برينو كا دو طرف سرميزه بو نو كده طرف سيجي مثلا ريكفتنا ابراهيميه كنت گرينگا ابراهيميه او مسألة تطبيع وضعيه مسألة هيلانا مرگ بر اسرائيل مرگ بر امريكا وادرشميت ترامپ گفت ایدی هم قبیل نکن ایران و بجید ممکنه ایران ویدروش می بگوهرید مرگ با ایران امریکا و اسرائیل اكيد ما بو چی ده چیزا را که اگر گاشنا اتفاقات اگر گاشنا اودی دا بشین رکفتنید نو بکن بشین واز دوا اودی بینن ده اودی بید دشن گانا اودی که يعني دوخي يعني خو نخابينين دوخي اسرائيل يجي دوخكي الوزا اسرائيل مثلا تبحث سركفت نيكر ما قلت ايران واحد حسبتك اسرائيل جي واحد حسبتك كنت شياب همكاريا هوكاريا امريكا او هدفها كويت في قلتي مثلا قصف كد ان جنوب بد ديف اعلام ميديا خويت فرمي بلام تو ولا هزرا خوب که دوخ اسرائیل جت داجید آنو که دوخه کی آلوزه بره خوب ده اسرائیل دو شر داجید و دو آگر بست دادا شر غزه و آگر بست غزه اوه شر ایرانی و آگر بست ایرانی شر کد ناف خودات تکن يعني اسرائيل شر کد ناف خودات که تو آگر بست جال صرف جل و شر کل در وجد که ایجو آگر بست مثلا در وی اسرائیل مثلا هر کسی چاورید کرد که امریکا بخوب هتن بريكا اسرائيل بازنه في شري برفرح كتن مثلا حوثيين يمني حزب الله للبنان تفقر حماس لغزه ميليشين سر بايران العراق بوشي ابتشين ابو يعني بنخد بلو بوكرن اون برينا نينو كرنت ايراني جالك افصانه نبوها يعني فتره بانزروش شرمون ما بين ايران واسرائيل بانزروجا تقريبا برو غريبستها برو اغربستها بلام أبا دو صاليت فنديفاكو سوريا يمني لبناني حزب الله حماس أبا كان صاليت بيفا حتى أبا يعني نيونكرنا إيراني هندوب صناهي نبو احتمال أف سورة صناهي باش أجا أوري كفتن بهيتا كرن بين إيران وإسرائيل إيران وأمريكا أف موضوع إدفان ميليشا وفان جروبين هنيجي دي حل بيتن بيقومان إيران بإيران داز برداري وان بيت از وكي بلغك راغهان دنيجي يا ميديا جهاني بيجن وزير درو ايراني پیوندیا تلفونی گل وزیر درو بريطانيا كري كو دولتك عظمى كو بريطانيا ادبجن بريطانيا بلان دار جري آینده جهانيه منفذ اسرائيل وامريكانا ابا بوچونا من تلفون ابو كري قلت ام گهشتينه وي قناعته وي باوريه كو
باكستان خو گرم كل سرما بدا پشتنگی سنور گرت روسيا روسي قد ديهو بهات مع العلم ايمان خانش بيرنكا او هاري كاريا ايران بو روسيا كريت شرق اوكرانيا دا كسي هند هاري كاريا روسي نكريا اوكرانيا شرق اوكرانيا اصلا تختيا اسماني تختيا اسماني درون دا ايران يابو اوكرانيا يابو روسيا كريت مع العلم روسيا علني قلت بله ام هفتيمانتين بس شرق كفت النامات الدفاع المشترك ما بين من وتنين هذا الروس او باكستان والحاصل تنما يدش يما حتى في ميلاش موستوجنگ از براستیجی مراغ دکم مثلا دستوردان ایران د کاروبارن ولاتن جیران دا اف مساله دي چله بتایبت عراق بله احتمال وكي جمهورية اسلامية ايران وكي فلسفة حكمرانية وكي دستلات حكمرانية خلالي حفتي ونهي بحتى ونوكا وتشلو بين تشلو سالة فلسفة أو بو كو ولاية فقهي ومذهب شورش فريكنا دربه وشورش إسلامي برفروان بيتو راستي دادويت بريوال عرب بو بريوال روشالات ناوين بو بريوال الولايات العربي بو مسألة شورشه أو جينو كده جانا قناعتي ماني أوج كس سر أف جيتكو ایران هاری کاری لید کردن کسی هاری متو ایران نداره مازه حتی میلیشیات عراقی حتی میلیشیات عراقی مجرد آخفتن کار یعنی بو استهلاک محلی چهار آخفتن بود نو بیانک در تو چهار ظلام هاتن علمه که حزب الله یا عراق بلند کردونا و چونف ماله کسی نگوت ام هاتین سنگری کسی صارخک نابه يعني ایران هدفی جنگی دا دوست و دشمن خوشی ناس کرد بالضبط اوه ابابت که گلگه گرنگه طبعا دوست و دشمن شری و سیاست دانینن بس لا انگلت خود نیاسن اون کین لا انگلت بس بر هنده از دو پیش بینیاد کم الوی آگر بست اگر یا جهه مترسی او آگر بست کتد ما بین کتد ناف کومبینت ناتویدا اوید کو 24 و 25 اول صبحی اوه پیچه که اگر کارگری سر نبن پلی نکن چید بیت اف آگر بستا لرزوک توش هندک خروقات و اتحاقاتی بود بلام شر تصور ناکم دوباره ببیته و دیه ناچار رینه گلک سپاسیاتت کم بوان شروع این دولمند و مستای هجا هوشنگ پاوانی شروع کار سیاسی تایبت کردستان بیشتر زور سپاس